And then you take what for what did you take what for? I want you doing a Sunday. Okay, never often I yet 20. And what's you do one? What you're doing now? And what's your day? Me pacho wa experiment let's check your man make a chance for you. And also we do true wash and you see that from saying you just said to us Sunday never trouble at it for Facebook live this year. Hey, to the pacho. I like to for what's on the never trouble down. I don't know this one now. Me pacho say that your man here Facebook live that's say what you doing? I am a person that has a boom now. With the experiment, every baby, who by your water won't cast a session. Why you can't see Cassa? As you go on my order, and no brother, the father, yes, I mean, I said, no, sire, but who is there? You continue what not wanting to stop continuing in the young son. I don't know to but who is so not fast to say, yeah, continuing in the young could add, I said, you're continuing in the young could add, son, and the mate is a sabo, or you have to stand and you are together, you are. I can't cry now, walk at 30. Uncle Bob said, eh, the mother sounds zero. The baby, you shot on page my I can't no wild done up. The man worrying your rubbers and worry. I'm passing it to my pop. Karen, obey in the bed. Telling me that by 4 months ago, yes, I did obey repeat. Open man. Let me tell you the company. Now, when you obey in the Bama, would them one obey in the Bama war, and him obey so him. Come on, I'm to high with me to buying. I think of that try so obey with me. And I'm Johnny. Na me tibet so down with you o se say o ba no wa charge da musulman ni wa charge just say wa boneke ni wo ba like we do any gina so we no ni so da nti o de me hia o de me se me mpere o tete me niki na no me ho kwan nti me say kan mo police station me see police station me ko say my son o be share wo de na me ye de me twa bi no so share obi ani da so obi ani ni was a boxer. And when they know and one say gina so sa wan ram yes ana me ye me ni die o you know all right me die anu na di nyin ne ba ye no anu de ni nsin amma but me say yes ana go no so na me ni obi am na tintin na yen transfer na ba me de me say nka me amono Debbie Karen not just we know wa ba so mpre ni no be boy si first one o ye me san o pa ma cho na we say we hwe obi ani me bia o de o ma ye de yen si etu o mo bu hwe ni bia ma ne na me obi ani sabe na wo fi sen sam ye o ba to share so far word 2019 who is it 2019 34 years. No one would be mother. I know who be mother. No be came in one. Okay. Because no one would be mother or better the show. No came on that than I'm saying you about how I am. Not for to be mental bad one woman. And Nsem.
Obi ayaya me ho ade, fezi ayaya me ho ade ma. Miku Mudi emedi hanimo. Because now me queen massive bani dem for 2 months. Akoma FM 87. Yeah, one day we massive basine dem na mu medi de honeymoon. Sine dem na mu ko. Ni queen na ni. Ono so ni kuntu ekoda ahene. Ono ni queen wonti wan ono no don kwa na da wonti ekoda ni nche otu. Wo fini dem wo na mo da wa na so won ne oda wa ni wo kunu na dada ma. Ni mi kunu da mpaso. Now the sabre no ana be ma no koye wo ho ade no. Ya waya dan ya etimu otakwa. Ya waya ya dan. Sana wona wo tra kaka sa wo koye wo ho ade. Ona metina ma me wo one kan be wo. Ya ta shi no be jina so ye me ho ade. Ene na ni mu be kra de wo. Wey dada ya eti honeymoon be ne wo mu a mu chai mo dan ne ho na akwa wo no ne dem ena matu mo die ni 2 months mama binti na be ma no so se de na me ka cho ni fun say I didn't see her on your yesterday or I say me and me ma ni to say na ne man and you bring the and conceive it. That's your man yet to me, that's not all day. Akoma, that's your man yet to me, that's not all day. I don't tell what Nick Conwa, Bisa, Miss Afuma, the soft ladies, being full of soap, the gentlemen. The because now me queen massive bani dem for 2 months. Akoma FM 87. Yeah, one day we massive basine dem na mu medi de honeymoon. Sine dem na mu ko. Ni queen na ni. Ono so ni kuntu ekoda ahene. Ono ni queen wonti wan ono no don kwa na da wonti ekoda ni nche otu. Wo fini dem wo na mo da wa na so won ne oda wa ni wo kunu na dada ma. Ni queen da mpaso. Now the sabre no ana be ma no koye wo ho ade no. Ya waya dan ya etimu otakwa. Ya waya ya dan. Sana wona wo tra kaka sa wo koye wo ho ade. Ona metina ma me wo one kan be wo. Ya ta shi no be jina so ye me ho ade. Ene na ni mu be kra ni wo. Wey dada ya eti honeymoon be ne wo mu a mu chai mo dan ne ho na akwa da wo no ne dem ena matu mo die ni 2 months mama binti na be ma no so se de na me ka cho ni kun say I didn't see her on your yesterday or I say me and me ma ni to say na ne man Nakopon mi dansi. Me pacho sada na adana so na wo machi no kwa abuchiri no. Onti wonu da ba ko pe no anu na na jodo so no sa be si ni so. Enya asem ketua. Na enya onu kura nka mu be ma otimi ka oba no fubom. Enu mu tese ade oye me no. ade oye woni se o tese o so ye ben. Usu me pacho manya bre enabia yi batna konya shi. Tese eye ade a o ma me ye de opebi ama no. Say bi ti say obema say bi ono be hia e be say me no da fa ho nyina ma me nufu na obenuma oka ni nyina abom oka wo nufu mienu bom oka bom na wonum nyese baako ni mienu nyina waka abom a wonum e na oye be na bi so a onye obi a wanyini de so ne ho odin waka wo nufu mienu abom anu nufu ani mienu abom a chi me ka no fo mienu bom no emense
me see so me who be sada but papa no e ma me say oye bema the bema ye the amankwa ye won wanya broken heart ya na me pa che se ana e ba sa wanya broken heart nde nyame anim ni e ba sa me ye mo hye me ana me so te me to we dia wo me ho pa o ye me sa na me dwene ho fiti sa be ma me bi ti wanya broken heart sa ne ba sa me nya fiti sa be ma me ka ya ka broken heart na o ti ase se bia wo ye mo hye nyesa ya ka broken heart ati ase anya na wo chire mu okay ya ka so obi amobi be ma bi amoba bi broken heart na say oba bi ama be ma bi broken heart ase say me ba to de minima ne se e bi a me ye mo hye me ana se bi a bibi e te sa na me ni na wanya broken heart na ne bren no be pedia o wonu mi wa ba wo se ayi wo dey enti uni se odoku sunsun awo mi doi eti fuso batani pa ho eti mi ya oboni afefri mi o awo mi doi awuti mi ni obia sanyo no eti mi na no obeka eti mi no be pa ni mo tu so you know say na bet nya Obi kanyema yechrenyo Ode na mitene huase anase kanyema yechrenyo Ode na mitene doyase Entune msa obokum susu Aru ode Isu batani paho Zania bania pachanyo Aru ode Nami tini doyas Ode Nami tini was Anase Kadia minya chanyo Ode Nami tini doyas Mama masam de one. Then ye a two of you cry na mitumi ni oba be crash with them. No ba na for mama. No se menye mitumi kwa ba meba na mpe da so mama kono megusu no. Abo packet mi yonu. Okọhinu na abeba na. Ko ye krom na me ba mpa me ne da so kono no wa yusu nko nka de. Se bi on fan sha de mu nko na nya yi kakra nye bu kakra. Nye gugu mpa ne nchen. Nti last dem society say me de kwa aduro so. O se madam fu bi na be o de kwa betu madam fu. Nti fa mami. Madam fu bi ne be fa oba. Na so nti madam fu na condom. Be condom ya yisu ana. Ya yisu ani nyina expense we ma ya yisu ogugu mpa ne nchen. So ye wi na wo yi asem pa ne nchen. And then empra no no mo dance omo ye Jimmy Fosa. Wo so mo wi a wo mo ni omo ni. Okay, send your be man na se no. Satan to de mama ko ne ma ni ya de. Satan ni to de. Ntimi ne da obu anaju be 12 be wo no ba abopun kwa ko bi na ne ge. Kasi so akofo oba afoforo. Ene obra ne oba na won ne nyem be da mpa so. Na me ne wa da fo na be ma na sori abet da curtains ne na oba ne tin so wo ni ka me nda. E ba nsa na ni na pie ni makotena bonti su. Na ukwu fra wi oda da video. Se ka me kwa anya o mana nka me ma o ja be ma no. Na akofo oba na be di mi nchen. Bi se be ma bosu nya so na biscuit mo ho nya adwuma. Be ma be no be ware 1 week. Obe wo ne iratiko, wuni ba bi a wore ne te, wuni ba bi oda se ko ye adwuma onkan. Wuji scan so na do wu bra bo. 1 week. Se me ba shawo. Se konkra na kwa ye adwuma. Se me ba shawo no na so. Se konkra na kwa ye adwuma no obi store bi a. Obi store bia mama bi store. Ma ko online ya mama nya vacancy. Obi store na se me kuma. We na apa ye bom. And one is 1 week. Free in the Saka ne o Pristia. Free Pristia kwa cry. Mama na no papa jumaye. Sa shawo na mi bo. Me dey answer this kana ba me this kana send no waje. Na busu ani bi o wa wo kwa so mi da kwa ye. Ima kuma. Na kuma. Wono anu port obi nchen. So no na pa adwuma ma me. Ono so ntumi ne me ntena. Ena oba wa ye wedding 1 week. Ya so kawa.
na watwe bɛrima foforɔ tentem gramo yɛadeɛ de na ha mu kyerɛ na kɔda ɛne wo kɔkɔ daeɛ yɛka bɛrima no sɛ pɛ baabi tena na toa w'adwuma so okay yɛma mu nyinaa kwaba ɛde ba Akoma 87.9 FM ɛna afei Onua TV ɛbɔdɔnko a na Akoma mu nsɛm dwumadie brɛ no aso awia yi mako meni abadwafoɔ yɛatena sɛ yɛ a yɛde brɛ mu nti baabi bia da wɔ bia no bɔmmɔden a sɛ wobɛka yɛ ho bɔmmɔden a sɛ wobɛka yɛ ho wobɛtena wafidie no ho sɛ yɛ radio 87.9 na ɛyɛ Facebook Akoma 87.9 ɛna YouTube Akoma 879 na Facebook no ɛna yɛka kyerɛ mo sɛ ɛyɛ a mo follow mo like mo comment na mo share ɛmfa ɛma yɛ follow like comment and share ɛna YouTube no Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so ɛbrɛ so a you get notified share ɛma foforɔ enya bi na wɔnom ɛnhwɛ na TikTok nso ɛyɛ Kenwood Media ɛno nti yɛahwɛfo ɛwɔ hɔ no ɛyɛ na mo nso mo ahyɛ ɛde ama yɛn Nikki Pizza Fan Club GHUK wɔnom ɛbɔ yɛn chidom Ezra Fan Club ɛwɔ Hamburg Germany Mrs. Boadu Presido wɔn ɛbɔ yɛn chidom Free FM 97.5 manager daakye hene ɛnna pamfo wɔn ebutu Techiman yɛ America sɛ wɔnom so ɛbie atumu deɛ emu ɛden paa ɛwɔ hɔ edi a megye soɔ ɛne Marcos sɛ uhumi a abɔnten a Marcos uti anyway a Marcos sanso ɛna uhunu animu wei a ɛno nso ɛyɛ Marcos ɛwɔ Akoma mu nsɛm dwumadie so na nanakua koko ɛwɔ ha sanso ɛna sikapa Pastor Julius Naba ɔno nso ɛwɔ fidua yi emo na Evangelist Samuel Mensa papa baby a wo bia no ye ma wo aha pa Ishmael Howard ebo ye chidom ene adontene se me producer nana yaw ete afidie no achi ya wode ye bɔwra mu ewo Facebook and afa YouTube enu nti wonso wode ya obeye ene se obehwe na eye Facebook adanse YouTube a obehye ede amaye na bibia etumi aye kama na mamenka abrabomu asem bi enchero. Some things burn when rushed. Some things burn when rushed. Others become masterpiece with time. Some things burn when rushed. Others become a masterpiece with time. Yɛnhwɛ sɛ wode adeɛ ahyɛ ebia phone no mu deɛ operate bi na ebia yɛsɛ adeɛ no wode hyɛ mu a mana ɛnkɔ fam koraa heat no ɛmmra fam koraa na ebedi bɛɛ dɔnhwere mmiɛnsa 3 hours no a wobɛkɔ akɔyi no na atoto kama wose wo deɛ open ntɛm enti no wode bɛhyɛm na mmom wobɛhae no aboro deɛ yɛse ma ne hyeɛ no ɛnkoduru no ɛso ɛna ɛsiane sɛ wopen ntɛm pa nti wode open 1 hour wopɛ sɛ adeɛ no bene ntɛm 1 hour nti no na wama ne hyeɛ no aboro so wobɛkɔ no na ahye Nenso so deɛ wodi hyɛ mu na wo ma no ɛhyɛ ne ba fam no 3 hours no okoye na adodo fɛfɛfɛfɛfɛfɛ kama saa ɛna abrabotie. Some things when rushed, others become a masterpiece with time. Nyame enhyira sɛ wote sansɛm we nyinaa ɛwɔ abrabo mu a ɛwɔ adwuma mu a ɛwɔ baabi a bibia ni wɔ ɛbɛha wɔ because wode nkakra ubedu obi bɛpere ne wa apere ne ho apere ho a okay mame nkɔ na mene menua baayi nkɔ kasa ɔwɔ haw na yɛhwɛ kwane a yɛbɛfa so a